Ubo ha what ho ye bibi enye enti ye edi bia tag ni pa na say o bad luck. Me da say obusa sa question we. De obeyi ni bra awia ni gina so no wo akọ gina awia ni mu wo gina awia ni mu a ba bia wo shadow no beto no wo sunsun no beto no se wo ye benkum a wo be yusu nsa nifa wo ye nifa a wo yusu nsa benkum me ye nifa iti se me kosa anwea na me de nsa benkum na be sa anwea wo be sa afiri wo shadow na wo fom ni mu ye ma akwa baba one day TV so eye me gina ha ye fem na nakua adepa gagai so sham wo krum ana hum wo krum a betimi aka gagai na meje wo so ene me de nkomo panam me de asem panam enti bomodia na subscribe to our YouTube channel One Day TV like it, comment na share bomodia se obetena se do wanya time ahwe video ha hom forward no na fi se bia wo forward no na de papa bi wo ho a e wo se wuti a wanti ene ne papa odifo kese pa kukudam wapa bene wa haban titie mu ene ne bebo nkomo ne enti bomoden na nya akoma pa ne hweye na se opese sponsor your program no so a ohwe screen no so e number wo so bomoden na contact ye ne obedi nkomo bibia ekọ wrong show ya ye beye so na sa anya wo fa leave in a comment section na ye be hwe ne edi ho djuma enti mo me enkoye papa no ho ye nkodi nkomo na ye mfa mo ebi mo ye ntoma no ne mfa bi emmobra yo ene na me akoa sunsuma wa ne nyanya bi awie ede be ne be ya ye be free mu anase attachment o ka sunsumu attachment ba ko no be free abrabom ama insure nyankopon de ama ye nsa betimi aka na betimi akonkan wa abrabom nti ede be ne betimi aye free like e be fa so e be ye free abrabom yeah one se uye obi a o shentale nketenkete a se uja atale na hye onse sese no hwe a yese fashion nti no abrofo no line na nsukura ukọ abrochi a me matena abrochi da oh mako different country be for unhu se abrofo no shentale nketenkete se de ye nua ma no ne yere no mo hyehyehye wa hase no obehu omo ntale nyina esi omo na ase omo hyehyehye ntale nketenkete na ye omo ye half cast for no half black half white ena omo hyehyehye san ntale ena wo ye oba nso ni kwa se o hya ntale ma eye pampi wo homa obi hu futures no se onufuni otuni eba sa na adwon se be ma bia na adwon kosa anwoma no so a na attract no the same thing na honhom no so ye dey eye ite eba sa na odi wachi na emu ujai sa anwoma ni nyina ye won haban a yetumi eye combination a ye di dware a yetumi pam sa sasa no na emu sa haban na ebu ho a me oba me ho se a me di bi ye samana me di bi ye oil ha na ene de woto a ma kire se do besi aye dey aye no ye obu ho a yetumi kire but obu ho na spiritual marriage na akọ deep word to say a combination of ahonhom bi na o maka ho aye dey abom na edi se nipa ni nya no ene de unsa ha ye kwan ho ye ntimi nkire ni nyina se ana sese aha na emom ye woni ema bi ho a obetumi aye a obetumi de abo ho ban a ebetumi ayi wo afiri saa tibi aboni ni mu okay then ye said ye papa simi ka no o se spiritual marriage no pe se free ho a ni nua ba se ma chechete me na ho ba we ya misigu wo se mi ja hye eni kwa so wo sha atade a ebeyi yiwu nufu wo so na ma hunhun bi twam a ne kwa akodo nti no se spiritual marriage do pe se free mu a se de wo ka no ne mebe wo se wo ja aye see through ne sa ne man kitinkiti ye hyehye de na emwa ni nyina emu na moralist no abrabo ma apart from spiritual marriage no e kire nyansa so oba de kata ho sie ene chese wo ya baya na wo bomodia subscribe to your YouTube channel One Day TV na ye wo mo ye wo se de brem ye ti say enima de bebre ne gu akwa mu na bia notification bell no so ye wo se ne be ya upload new video a on sabetima ye den aka eja asem bi wo ho a no so kire ma adwene ye wo bibi wo ho a ase ubi wo ho a wote ho ye bibi enye ye opadwuma pa otimi bie store enti ye de edi bia tag ni pa na se o bad luck e de be ne mani pe like e ma wunya bad luck ena se wo ye obi a wo bad luck na ye bibi enye ya si de na obetimi afrim okay me da se obusa sa question we sa question we ye ne question a eboda nipa bebre de tie ne se
Sa spiritual marriage na ye ka ho asem. Onipa bia woda sunsum bi ba ene wo beda. Wo ye adwuma ye nye. Wo ware ase kura na wa ware no. Ebetumi agu. Esan se onyabe ne wo beda na wasisi wo ho akwan ye papa ni nyina na bad energies na aba attach wo. Aha. Enti no esese normally no wota yisu wota cleansing wo ho. Wota cleansing wo ho. Normal one nipa bibire nim ye say ebia wode nkyene ayi no rock salt ni bi wode begu nsuom na wode adware obi ba mche wase sofo me de ahoro me ho anso de tia na tie ene obi wo ho nso so a na wa ya abortion da obi wo ha wode ne ka abo obi da obi wo nso wa ka asema to obi so ama nipa na ewu wo yesa na omani nyina na ema wabrabo eye basa enti won say adwuma na be ya enyi ye se de be pagya na ebeji egu ye won niam bi a sese wo ye ansa na wabrabo na tumi ayedai asi yi ama woni age na say spiritual cleansing no niam be ne kika bo ebetimi da cleanse ye ho a ebetimi ama enhire wose ensa ka no ye nsa betumi aka enti ma me nko this way bi ti say obi a waye o tie me na waye abortion da utie me na se wodo ka abo obi am na wuda bia ka na nyese bia wo sheda bi kwa wo kwa na break no failure na abo nipa no bia waka ase bi na nka wo ka de te wo ho but akoma obi ewu wabodua ma obi ewu wo se nipa no ye wo cleansing esese wo ye anyese wo wi ase a wo ba bi bie no ha ya ebeye de wo beye ni ebo awia efiri 2 o'clock ekosi 3 time ni di hia pa from 2 o'clock ekosi 3 bara awia ni gina so no wo ba ko gina awia nim wo gina awia nim a ba bia wo shadow no beto no osunsun no beto no sa wo ye benkum a wo be yusu nsa nifa wo ye nifa a wo yusu nsa benkum na say wo ye left here wo be yusu right yes wo ye right wo be yusu left wo gina awia nim a na wo de wonsa na me fa se me ye nifa it is me kosa anwea na me de mensa benkum na be sa anwea no wo be sa firi wo shadow na wo fom ni mu wo sa wie a wo de begu ade a eye ida se calabash ana plate ana se ayewa emfa ngu plastic ade mu wo de begu kra chidim kra ayewa ana se plate e bo no ade e bo but me emfa ngu plastic ebra abo awia 2 egosi 3 bra awia ni gina so time ni de hia pa sorry enti wa wie ni sa wie no wo de beba be si efie ana anwan so ba bia betumi agina asa obi emre bi obi ka chem so ba cho mi fie yasmenti wo nyina na so sa wo pie ba abonte na benya anwea even so betumi atukwan kwa ba bia benya anwea wo betumi ayisu sa anwea no anwan so nye bebre kakra bi a obesa de obi ni ebo anadwo 12 o'clock a o de sa anwea ne begu bucket a ye brown new bucket a unware mu da ene de say plastic enya hwe obi abeto plastic bucket bi ani tibuaso o de anwea no ebegum o ba akopɛ extra virgin olive oil extra virgin olive oil eno no ye ton pharmacies ubenya bi se wa enya extra virgin olive oil ubetuma yusu palm oil aye enwokoko ya enye zomi de enye nemo obeyusu de ye natural one na ye de nuanu anuane no nti anadwo 12 o'clock no obe measure 3 tablespoon of sa oil no e de agu anwea na okosa na wia no so na senka ne papampa nka bula nsuo ana se nyanku nsuo angu chance dan so ana se nsuo a etene ba ya na abrochirifo no bu ho a o se sanso omunya nti unya bidi a o de pipe nsuo ye den faguso uwi a obobom mpa ya guso eno ne yefre no settle ejampacho wo be mix ni nyina wo rubber na wakoto na de bedware ni wo bedware no wo di nchin ni guma na wo de olive oil no eno mfa nkyene nka ho ayi netie no wo de anetie no ebegum na wa measure 3 tablespoon of extra virgin olive oil na de aguso na fe wo di nsuo na yeden aguso we no unyusu support wodwale awie bia normal adwale awie no onsa wo bɛyɛ no 12 mika se bi kwa woni anadwo 12 am nti bia wada woni te na wo pese wo ya wasa anwea na ade kɔ
awia no kosa we da kugu bucket nim na we de oil na guso wabu nso na guso enso bebu kakra ofisi o de hohoro ho a ebeyi na emo make sure say wabo utimpa obe huhuru udi be huhuru tro untirim abesu na ase o bom o ye nyina so be bom pa ye guso saa kwanche efe no subtle piece of the mother earth say odi o men kan say oni asase no ebenya ayonkofa na saa moja ahwiegu ama edi unya wo ye adwuma enye ye bibia bebia na ase nipa ehun say wo be koso a na ahwiegu esan say wo ka moja gu a asase no ene wo bi ka na Christopher ya ba na ode sinso de ye ne say ya yemfonso a ye soro nkwa na ye bom pa ye den e kire na so so no onipa ufiri fom efom na ye ufiri efom na odidi efom na onante uwumpa efom ha na ye do be akoshe efom na so na usi udansi so enti no de obe ne say obesere the mother earth ne say osere no mfonso bia waye since ye wo besi nne a wo te saa asemi we no osere the mother earth ne say sa wo de saa akwankire we hohoro ho a onye wuntum onfa mfonso ye dey enchew na osoro nyankopon so hu mobo na onfa mfonso ye dey enchew wo ya na de ahohoro ho from utirim obi se o me de mabo mitinti mefoforo me kon da bi fa firi utirim e ba besi ofom uwie a obetwen ama saa solution na wo de ahohoro ho no awo ese on pepa wo ho ba be 15 minutes time there na awo wo ho e wo ho a opa wetumi de ada ompa wetumi asa enso foforo bo ho se anwea no ho a ontumi fa na wetumi asa enso so far as awo wo ho wetumi asa anwea enso foforo na da hohoro ho nyina na fi wakoda me kam cho se wo ye na wo ye ni yi a wankasa ifiri be se 3 days iko no wa obenya obehu the impact a ebeba wankasa nkasa wa ye den abrabo so me kasa sa de we hu ewo afidie bi so na ewura bi frame be ni week time ewura bi frame na o frame se so for me pa cho ma send you 100 cities wo hu na me sa adan na so ade na wo kire me no wo kire wo afidie so me ye no aboa no me hu se ye yi load bi e den afiri me so esan se wo se wa ya abortion mako 6 inti wona mo a ote voices e wona sum obetwa nani na obi ani ho ba wo ye sa settle peace with mother earth no e free ho besi sa da na one make asa no bibia ye den ejai inti se wo ye ni yie dia na se wo ye ni yie pa enye se bia wo ye no asan akomu because we ni ye no once in your life time inti wo ye na asan akomu dia unie no mercy ene e wunni twaka bia wo sa settlement mu bio nti wo bonse sa wo de sa de na hohoro ho wi afifiri okono na aka nse wa ya abode foforo papa o say ye ni pay ye da ye de ye so but obi wo ho a o peso da ye bone sa like o yo mo kata na ni ano so da ye bone no na no so no papa e de na de bana se wo kosa tibia ni mu a ade be na betimi aye na wo dai mu asesa okay and we can say esa wudi kan de wo kan nyina kwa ba besu se esesa wo ye cleansing no clay bibia enipa bia na ka benya kora ukokurum kone nam wadwuma mu na wo ba esa wo de nkyene egu nsuom na ade hohoro ho ye wodua bi wo se ende bi ni ha ye fa no susumasa wo ye oba wo bete de ne nsa ye 77 no wote mi nsa kora wotimi de gu nsuo no aposa na ade hohoro ho ebe cleansing wo ye be ma wo botimi ate de ne nsa ne ye 9 no particles no won se we say tisese no ba ko mienu nti wo wote unya de ne nsa ne ye we ne ye 1 2 3 4 we ko ye 9 nti unya de wo ye be ma unya de ye 9 na 3 posa wonsuo mfa franche ne nsuo no fa hohoro ho ebe cleansing sometimes we wa wetimi akwakotena ka bi mu na obi wo bad energies bi wo na ba attach won se bia wo kokora ahwenye o prekopa obesi africa na ho ye obasabasa woni sukra bi nti o kan bible na o se ensayade a esai ade awiakete it means say wonam na utimi ko share some energies bi a etimi ema wo yare etimi se obi bia nti na cleansing no ho ehia cleansing ni die ehia pa ba ho de ye Christopher de ho de yie ni afiri okra ene se mpaye na eti wo hya ase wonya sisumasa posa wonsuom fa hohoro ho wonya nkyena boba na fa gunsuom fa hohoro ho wotaye no saa won se energies na ye bad energy ni nya nti won se adaye son basa nem ni sa nem nyina etumi jai ebi o nso a na ebia na ono no
o hwe films bi a emfata na ense kamera ba ho say utimi fa enisuo kora de koda yim sa obi ho a phone ya abai ono de yankofo de phone no eye business no ne de ense o hwehwehwe ne bi ni kwa so ye den o hwehwe o de no phone wankohwe sa ne mani bi kora watena se a entina sa ne mani nyina na ahohu tumi efam na afi o so da ya na aye basa enti anytime bia no o pesa o bobra papa na wabra bosi ya ese se won so tumi di ne ama papa ye den esi wani so obi won so wo traya se obi tumi abobra papa enso osunda ya eye basa obi wo ho a eye family covenant bi a edi nachi obi wo kora na first a wo maye kristo ni ba bi okọ nante ye na brabu bi na ama kwan bi ebe da na ho iti ne ya wo te yankan unya som haban bi ne de ye samana na oil bi na unya sa haban na wa wo hye wo nsuom na wo di dware wo ho a itimi yi sa sasa ne nyina ye den efiri ho empaibo wo ho ban haban so wo de ye den eye empaibo wo ho then so haban no e wo de ye se wutie me ma fa be 55 agu mitirim me se me kwaya me ho aduro cleanse de me cleanse me ho because wo boba me de so wo ba no wo kam so me de nyina yo problem e wo se solve enti no wutie ni se wo hwe ne kwawo e na wutie ni kwawo wutie no de odi kire wo de a free of charge wutie no na wo ye ho adwuma na wo ye wo hu bi na wo hu se ade na wo che nya agro bi no abetena ha no wo die e na nya agro so na misumi die eye ahobambo ene yahweyie ene ode kire ye enti se dem make na subscribe to One Day TV say empanyifo buwe bi se batakari adoso enso so ye hu kra mu papa enti se me kasai obi o ha so me de me hu we no na me escape ye me hu we me hwe we sanse sa ne me de mate abre but we hwe kasa na me ka no na sa atimi achew na watie di a de e kire ne se nyame pese wutie me na bia akuta ohaw bi a ebia na nyame ayi se me na me no enhia ne ye ni ahia emwa bi a metumi di abo a metumi di because emwa di efiri nyame enyame na enso so no enye obi a na betumi atie ni kasa betumi ebetumi achew se oh ma me ntie no de woka so far as watie de e kire se me no wo some connection bi a oba nyame adom no bibia ebe kama nyame asum wie nka wo bibia